It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 6 minutes before Bongani Mtolo, Slilanga and Gabriel Sithole ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala before you start your day bamba sengiyavala ekseni incwadi ka John chapter 11 verse 39 wathi uJesu susani itshe uMatha udade wabo wofileyo wathi kuye Nkosi senuka ngokuba sezizini izinsuku ukukhuluma nawe lamazwi ekseni ngithi nje susani itshe ngaphambi kokuba kwenzeke isimangaliso sokuthi uLazarus avuke ethuneni aphile wadingeka ukuthi ababe khona lapho beqale besuse itshe besuJesu ememeza emvusa ofileyo waphuma esephila lo ebesekuphela izinsuku ezine esefile ebesenunga esegoqwe ngeindwangu kwabhalwa no rest in peace phezukwempilo yakhe sekuthiwa akusekho kuyokwenzeka ngaye kodwa maye efika uJesu uthi into yokuqala qalani nisuse itshe bese kwenzeka isimangaliso kuthi angikhulume nomuntu namhlanje kade ethandaza kusukela eqala unyaka akayibona impendulo akade yenkonzweni bekwizandla nikele funa kwenzeka into kodwa kwenzeka lutho bengicela ukuthi namhlanje ngicela ususe itshe mhlambe kunezinto ezisenhlizweni yakho ungaxoleli ungabaza umona nomhawu osenhlizweni yakho obamba ukuthi ofile yaphume obamba ukuthi isimangaliso sakho senzeke kodwa ukuzubona impendulo ubona isimangaliso uNkulunkulu enza impendulo empilweni yakhe enza isimanga empilweni yakho uthole le breakthrough oyifunayo ngiyacela uqale wenze self introspection ungene in the deeper chambers of your heart and search your heart ukuthi awekho yini amatshe asindayo amile ahlele enhlizweni yakho abamba impendulo yakho susani itshe emveni kokususa itshe wabonakala isimangaliso mhlawumbe isimangaliso sakhe silele kutheni unxolele lo ongafuni ukumxolela mhlawumbe isimangaliso sakhe silele kutheni ususa amagqubu aqinanisa inhliziyo yakho susani itshe uzovuka ofileyo mhlawumbe isimangaliso sakho nempendulo yakho isekutheni labantu ongabafuni uyeke ungabafuni uxolela abathile abasenhlizweni yakho uxolela abathile abakwenza kabi mawenza njalo ususa itshe uzobona isimangaliso uNkulunkulu akazosenza empilweni yakho bengathi as we are starting this brand new month ukuzubona imangaliso kulenyanga esiqalayo susa itshe enhlizweni susa ukubukela phansi abanye abantu enhlizweni susa ungaxoleli enhlizweni susa ukuba nomona nabanye abantu enhlizweni susani itshe emveni kokususa kwabe itshe uJesu wayeme ngaphandle kwethuna nesimangaliso sokuvusa ofileyo kodwa kwakudingeka bona kube khona abakwenzayo okudinga ukwenze ba release abantu enhlizweni abangakuphathanga kahle baxolela abantu abagilile empilweni mawenza njalo ususa itshe bese uJesu enza isimangaliso empilweni yakho impendulo yayime ngaphandle nje kwethuna belindele ukuthi kunyakaziswe itshe besifika impendulo. Your breakthrough is closer than you think. Deal with your heart bese uNkulunkulu enza ukuthile empilweni yakho ikhona impendulo ikhona lento oyifunayo kodwa qala ulungise itafula lenhliziyo yakho uthambise inhliziyo yakho bese uNkulunkulu enza ukuthile. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.